ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. ёдовар мешавем ки 12-13 марти соли равон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ дар шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон қарор доштанд. Маросими истиқболи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Бишкек аз ҷониби роҳбари кишвари мизбон президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров бо эҳтироми хоса ва самимияти баланд доир шуд. Дар ин рӯз ҳамчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба боғи миллии Ала-Арча ташриф оварданд. 13 март маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷмӯаи биноҳои нави ҳукумати ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид. Баррасии маҷмӯи васеи масоили вобаста ба таҳкиму густариши робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории Тоҷикистону Қирғизистон дар мулоқоти хосаи сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Садир Жапаров оғоз ёфта дар музокироти расмӣ бо иштироки ҳайатҳои ду ҷониб идома ёфт. Маросими имзои санадҳои дуҷониба аз ҷумла изҳороти муштарак доир ба таҳкими минбаъдаи дӯстӣ ва ҳамсоягии накӯ ва шартнома байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ доир гардид. Сипас роҳбарони ду давлат дар маросими онлайнии бозгушоии ду гузаргоҳ дар сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон иштирок намуданд. Пас аз мулоқоту музокироти сатҳи олӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон бо ҳузури сарони ду давлат нишасти матбуотӣ доир гардид. Гузориши ҳамкорони мо. 12 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Бишкек меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбари кишвари мизбон президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров бо эҳтироми хоса ва гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. саҳни фурудгоҳи байналмилалии Бишкек ба хотири пазироии арзандаи меҳмони олимақом сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо парчамҳои давлатии ду кишвар, аксҳои сарони ду давлат ва шиорҳои тараннумгари дӯстии мардумони ду ҳамсоя кишвар идона оро ёфта буд. Ба нишони эҳтирому самимияти хос ба сарвари давлати мо дар саҳни фурудгоҳ ҳамчунин баъзе саҳнаҳои фарҳанги миллии қирғизӣ бо хаймаҳо, аспҳо, уқобҳои шикорӣ ва рақсу сурудҳои мардумӣ намоиш дода шуд. барои истиқбол роҳрави сурх густурда шуда афсарони горди фахрӣ аз ду тарафи роҳрав саф оростанд.
Ajoyip ehtiromdar halkdore Çumongay muhtaram Emomali Rahmon Kadam kuşmondet bar mulki moyon Şumo payvand kari rohi buzurget Ey kadam kuşmondet Emomali Rahmon 12 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Қирғизистон ба боғи миллии Алаарча ташриф оварданд. дар ин ҷо сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Садир Жапаров аз боғи миллии Алаарча ва намоиши фарҳангӣ ки ба хотири ташрифи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид боздид намуданд. бояд гуфт ки боғи миллии Алаарча дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар масофаи 40 километр дуртар аз пойтахти Қирғизистон шаҳри Бишкек қарор дорад. боғи миллӣ дар мавзеъҳои зебои табиат қарор дошта барои сайру сайёҳат маҳалли дилфиреб аст. сарони давлатҳо зимни ташриф ба ин ҷо аз манзараҳои дилкаши боғ ва намоиши ҳунарҳои мардуми қирғиз бозӣ намуданд. президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳунармандон суҳбати самимӣ доир карда ба ҳунарҳои воло ва маҳсули дастони онҳо баҳои баланд доданд. سیزدهم مارت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان به مجمع تاریخی و یادگاری عتبه‌ای تشریف آوردند. سرور دولت به نشان احترام و گرامیداشت تاریخ و ادبیات مردم قرغیز در پایه مجسمه اورکون و مقبره نویسنده معروف چنگیز ایتماتوف گلشن برگذاشتند. 13 مارت مراسم استقبال رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان در مجمع بناهای نوی حکومت جمهوری قرغیزستان برگزار گردید. ماشین سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سواره‌ها با اسبای به طور خاص ملی آرایفته همراهی نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را پرزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم سدیر جپارов گرم و صمیمی استقبال گرفته به بالای شاهصوفه فخری دعوت نمودند. مراسم استقبال رسمی با صف کشیدن جوز و تام‌های گارد فخری و ارکستر نظامی اسباب‌های نفسی، گزارش فرمانده گارد، صدا دادن سرودهای ملی هر دو کشور و شناسایی با اعضای هیئت‌های رسمی جریان گرفت. Sizin gelişinizge Ulutluk Gvardiyanın Arda Karalı Rotası'nın adından ıslık salamımızı bildiririz. Rotanın komandiri Gvardiyanın Uluk Lütnantı Sabırcanov.
Вице-премьер-министр Торбаев. پس از انجام استقبال رسمی مذاکرات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان با اشتراک هیئت‌های رسمی دایر شد. در جریان گفت و شنودها مسائل وابسته به مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان و دورنمای رشد آنها به تفصیل بررسی شد. به مسائل‌های افزون نمودن رابطه‌های اقتصادی و تجارتی و استفاده امکانات هر دو کشور در این سمت توجه خاص ظاهر گردید. در رفت گفت و شنودها سران دولت‌ها به قرار آمدند که شورای بین حکومتی با راهبری سروزیران تأسیس شده شود. به این نهاد نو دستور داده شد که حجم تجارت دو جانبه را تا به 500 میلیون دلار رساند. گسترش مناسبت‌ها در بخش آینده‌دار صنعت، تشکیل کارخانه‌های مشترک، همکاری در ساحه‌های کشاورزی، انرژتیک، تطبیق لایحه‌های منطقوی، پیش از همه کسه هزار، استفاده ذخیره‌های آب، رشد رابطه‌های نقلیات و کمیونیکاسیون، استفاده متقابلا سودمند امکانات ترانزیتی و نقلیاتی از مسائل‌های مهم مذاکرات سطح عالی دو کشور بود. در ملاقات با اداره‌های داخلدار سپارش داده شد که برای برقرار کردن حرکت هوایی بین کشورها، اینچنین خط‌سرهای نقلیات مسافرکش از جمله بین ناحیه‌های نزدیک سرحدی چاره‌های عملی اندیشند. توسعه همکاری در ساحه‌های فرهنگی و گومانیتری، علم و معارف، سیاحی، سیاست جوانان و ورزش از موضوعهای مهم مذاکرات بود. همچنین به مسائل‌های مبارزه مشترک با تروریسم و افراطگرایی، ظهورات رادیکالیسم، جنایت‌های متشکل فرامرزی از جمله کیبر جنایتکاری و گردش غیر قانونی مواد مخدر، تبادل افکار صورت گرفت. همگی 16 سند نوی همکاری به امضا رسید. یادداشت تفاهم میان اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مؤسسه دولتی مرکز اوید به رشد و پیشبرد صادرات قرقیز صادرات نزد وزارت اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان. یادداشت تفاهم میان کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و انسپکسیون دولتی بخطری بیطاری و فیتوسانیتری نزد دیوان وزیران قرقیزستان اوید به همکاری در ساحه بیطاری. پروتکل میان خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خدمات دولتی گمرک نزد وزارت مالیه جمهوری قرقیزستان اوید به تشکیل مبادله اطلاعات پیشکی درباره مال و واسطه‌های نقلیات میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان. برنامه همکاری میان ناحیه لخش جمهوری تاجیکستان و ناحیه چون علی ولایت آش جمهوری قرقیزستان در ساحه‌های تجارتی و اقتصاد، علمی و تکنیکی و فرهنگی برای سال 2025-2027. برنامه همکاری میان ولایت آش جمهوری قرقیزستان و ولایت مختار کوهستان بدخشان جمهوری تاجیکستان در ساحه‌های اقتصاد و سودا و فرهنگ و گومانیتری برای سال‌های 2025-2030. سازشنامه درباره استقرار مناسبت‌های برادرشهری میان شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان و شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان. برنامه همکاری میان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی دولتی تربیت جسمانی و ورزش نزد دیوان وزیران جمهوری قرقیزستان در ساحه تربیت جسمانی و ورزش برای سال‌های 2025-2027. برنامه همکاری میان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ، اطلاعات و سیاست جوانان جمهوری قرقیزستان در ساحه سیاست جوانان برای سال‌های 2025-2027. یادداشت تفاهم میان کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی دولتی معماری، ساختمان و خواجگی منزلی و کمونالی نزد دیوان وزیران جمهوری قرقیزستان اوید به همکاری در سمت تامین تاب‌آوری به زلزله، رشد تکنولوژی‌های ثمراناکی انرژی سبز،
ва шаҳрсозӣ, инчунин рақамикунонӣ раванди сохтмон, ёддошти тафоҳум миёни Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати иқтисод ва соҳибкории Ҷумҳурии Қирғизистон дар соҳаи саноат ва технологияҳои нав, ёддошти тафоҳум миёни Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Қирғизистон оид ба ҳамкорӣ ва табодули маълумот дар соҳаи назорати шахсоне ки бо амалиёт бо сангу металлҳои қиматбаҳо оид ба масъалаҳои муқовимат ба маблағзории фаъолияти террористӣ ва қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастоварда машғуланд. созишнома миёни Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати захираҳои об, кишоварзӣ ва саноати коркарди Ҷумҳурии Қирғизистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, созишнома миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Девони вазирони Ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи таъмини дастрасӣ ба объектҳои хоҷагии об ва энергетикӣ, созишнома миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сохтмон ва истифодабарии роҳҳои мошингард, ободонӣ ва истифодаи чорроҳҳои мошингард. аз рӯи натиҷаҳои гуфтушунидҳои сарони давлатҳои Тоҷикистону Қирғизистон маросими имзои санадҳои дуҷониба доир гардид. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Садир Жапаров зери суроти муштарак дор ба таҳкими минбаъдаи дӯстӣ ва ҳамсоягии накӯ ба шартнома миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ имзо гузоштанд. президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров дар маросими маҷозии бозкушоии ду гузаргоҳ дар сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон иштирок намуданд. Уважаемый президент Кыргызской Республики, главнокомандующий вооруженными силами, разрешите приступить к возобновлению деятельности контрольного пункта пропусков Кызылбек и Кайрагач на кыргызско-таджикской государственной границе. Директор погранслужбы Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики генерал-майор Алимбаев. Разрешаю. Уважаемый президент Республики Таджикистан, главнокомандующий вооруженными силами Республики Таджикистан, разрешите возобновить деятельности контрольно-пропускного пункта Улистон, Маданият на таджикско-киргизской государственной границе, командующий пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан генерал-майор Раджабзада. Разрешаю.
افتتاح رسمی سرحد دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان واقع در شهر اسفرای ولایت سوخت و ناحیه بودکانت ولایت بودکانت از جمله رویدادهایی است که باعث رخبلندی و خوشحالی خلق‌های تاجیک و قرقیز گردید و این پدیده نیک در رشد و گسترش مناسبت‌های دوجانبه نقش مهم و کلیدی داشته در صحیفه‌های تاریخ نوین دولتداری دو کشوری به هم دوست و همسایه ابداً با حرف‌های زرین ثبت خواهد شد. روزی فرح و شادی جانب همدیگر باز نمودن آغوش دوستی در عرفه جشن جهانی نوروز عالم افروز در سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان. این رویداد مهم تاریخی که در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جمهوری قرقیزستان به وقوع پیوست به رشد و گسترش منبع مناسبت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دو دولت همسایه زمینه واقعی می‌گذارد. شهروندان هر دو کشور با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات، تشبس‌های نیک و سازنده و عملکرد دوراندیشانه سیاسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدیر جعفروف به وقوع آمدن رویداد تاریخی افتتاح رسمی گذرگاه سرحدی را به همدیگر تبریک و مبارکباد می‌گفتند. امروز ما دوستای خدامایه از طرف دولت قرقیزستان دیده باز خرسند شدیم برای آنکه خلق ما از قدیم و لایام دوستیگری داشتند با یکدیگر رفت و آمد میکردند. همه انعنه‌های ملی قطعی یک جایه جشن میگرفتند. رفت و آمد بسیاری داشتیم. شرافت انهمی سیاست امروزه دولت صاحب استقلال کشوری عزیزمان این دوستی ها باز برقرار شدند. ما دوستای دیرینه خود را باز امروز علاقه دیدیم. خرسندی آنها هم انا کنار ندارد. البته این صلح فیض و برکتش زیاد است. صلح فیض و برکتش به تمام مردم هم تاجیکستان و هم قرقیزستان البته میرسد. السلام علیکم حرمت قرقیز ادم تاجیک ادم. من پیشتر در تاجیکستان زندگی میکردم. چند سال است که در قرقیزستان عمر به سر میبرم. من امروز بسیار خرسندم که سرحد باز گشوده شد و ما امکان پیدا کردیم که به دیدار همدیگر برسیم. من از دیدار دوستان تاجیک خیلی و خیلی شادم. گمان میکنم که مناسبت‌های ما در آینده باز هم رواج خواهند یافت. من از فرصت بسیار مناسب استفاده برده با سروران دو دولت همسایه اظهار سپاس میکنم. با آنها برای کار خواهانم. در تنتنه‌های افتتاح رسمی سرحدی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان برابر رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های همسرحدی هر دو کشور همچنین از هر دو جانب هزارها نفر ساکنان جمع آمدند که پیک از خرسندی و استواری دوستی و برادری داشت. تاکید گردید که دوستی سرحد ندارد و اظهار امید کرده شد که در آینده بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان مناسبت‌ها در همه سمت و ساحه‌ها از این هم بیشتر رواج و رونق تازه می‌یابند. ساکنان شهر و ناحیه‌های نزدیک سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان این رویداد فرح بخش و تاریخی را دیر باز انتظار بودند.
دوستی این یک نعمتی بی‌بهاست و همین صلح و آرامی دوستی هست که کشورها ترقی میکنند، آباد میگردند، مردم آسایشته زندگانی میکنند و در همه خاندان توی سور به نظر میرسد و این را سروران دو دولت درک نموده. امروز در ضمیر هر یک مردمی دوست و همسرحد یک تخمی دوستی و برادری را کاشتند که این باعث سربلندی و خرسندی هر یکی ما است و امروز مرزها گشاده می شوند، مردم خرسند است. امروز در فضای تنتنوی مردم خرسندی می کنند و این یک نعمتی بی‌بهای است که مردم مشتاق بودند. برای ما ساکنان نزد مرزی امروز یک روزی خاطرمان است. ما باز امکان یافتیم که به دیدار هم برسیم. سرحد دولتی گشوده شد. این با سیاست باوقاری پرزیدنت های دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان عملی گردید. ما من بعد رفت و آمد میکنیم و دوستی رو پاینده نگاه میداریم. افتتاح رسمی سرحد دولتی رفت و آمد شهروندان هر دو جمهوری را به طور نظررس آسان می‌نماید و در نتیجه برای نزدیکشوی و یکدیگر فهمی خدمت خواهد کرد. در مجموع آن برای رشد و منبعه مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان شرایط مساعد فراهم می‌آورد. شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان گشوده شدن سرحد را رویداد تاریخی عنوان می‌کنند و می‌گویند این تحولات که با اراده سیاسی سران دو دولت به عمل آمد پیش از همه به منفعت هر دو کشور میباشد. زنده بادا شهرتی همسایگی، زنده بادا شهرتی همسایگی، کم بادا دولتی همسایگی، کم بادا دولتی همسایگی، زنده بادا شهرتی همسایگی، زنده بادا دولتی همسایگی. واقعا هم نوروز رمز پاکی، رمز آزادگی، رمز مهر و محبت است. امروز مردمان کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان بسیار هم خوشبخت و سرفراز از آن هستند که سرحد بین این دو دولت گشاده گشت. از پیشتر مردم تاجیک و قرقیز با هم رابطه دوستی داشتند، رابطه خویش و تباری داشتند و امروز از گشاده شوی سرحد آنها خیلی خوشبخت و سرفراز هستند و آنها من بعد می توانند رابطه خویش را با همدیگر با یک مهر و محبت و صمیمیت ادامه دهند. این البته از سیاست صلح پرورانه و خردمندانه سران دو دولت شباهت می دهد. محض در عید نوروز بین الملل گشاده شدن سرحد بسیار هم فعال نیک است. گواهی از آن می دهد که بین این دو ملت مهر و محبت، خویش و تباری و دوستی تا ابد پاینده می گردد. با شدن سرحدهای بین دو دولت از سیاست خردمندانه سران هر دو دولت پیش از همه تشبث نجیبی پیشوای ملتمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سرور دولت دوست و همسایه ما قرقیزستان به وقوع پیوست. ما اطمینان داریم که این لحظه هایی که امروز آغاز شد هیچگاه انجام نمیپذیرد و دوستی و همسایه داری نیک تا ابد بین ما جاودان میماند. این رویداد مهم که در عرفه جشن بین المللی نوروز به عمل آمد در گذرگاه سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان گلستان شهر اسفاره و هم در گذرگاه سرحد دولتی جمهوری قرقیزستان قزلبیل ناحیه بادکند نمایش مال و محصولات صنعتی، کشاورزی، هنرهای مردمی، مسابقه‌های گوناگون ورزشی و برنامه‌های مکمل کنسرتی در سطح بلند برگزار گردید. намояндагони ҳарду давлат аз намоишгоҳ боздид намуда вобаста ба таҳкими минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат, иқтисод, сармоягузорӣ, молия, нақлиёт ва транзит, кишоварзӣ, обу энергетика, гумрук, сайёҳӣ, маориф, илм, тандурустӣ ва фарҳанг табодули афкор сурат гирифт. ба муносибати ифтитоҳи расмии сарҳади давлатии байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон ва ҷашни байналмилалии наврӯз сокинони 12 ҷамоати шаҳраку деҳоти исфара бо оростани хони идона ба намоиш гузоштани таомҳои миллӣ, пешкаш кардани дастранҷи ҳунармандони чирадаст ва ташкили бозиҳои варзишӣ ин маконро ба базмгоҳи ҳақиқӣ табдил доданд.
ҳама шоду хурсанд. таъкид гардид ки муносибатҳои дӯстии мардумони мо аз қаъри таърих реша мегирад ва он бояд бо талошу ташаббусҳои муштараки халқҳо то абад поянда бимонад. ин лаҳзаҳоро мо мардуми назди сарҳадӣ дер боз интизор будем, зеро мардуми қирғизу тоҷик ҳамсоягии неку самимона доштанд. чорабинии имрӯза моро водор месозад ки занҷираи бародарию баробариро бо муҳаббату садоқат ба ҳамдигар ба давлату миллат боз ҳам мустаҳкамтар намоем. We are very happy because the Navruz Day is coming. Сегодня в наши двери пришел праздник Навруз. Я, как международный учитель, приглашаю всех туристов, всех учителей в прекрасную страну Таджикистан. Навруз приходит один раз в году, и он всегда останется в нашей памяти. Я очень сильно благодарен президенту Республики Таджикистан за тот труд, который он сделал, за открытие границ и мира и национального единства в прекраснейшей республике Таджикистан. аҳли фарҳангу санъати тоҷикистону қирғизистон барномаи бошукӯҳу пурмуҳтавои фарогирии муштаракоти таърихиву фарҳангии анъанаҳои деринаи ҳусни ҳамҷаворӣ ва равобити негро дар барномаҳои худ ба таври шоиста тараннум ва пешниҳоди иштирокдорони чорабинӣ карданд. барномаҳои рангини консертӣ дар ҳарду ҷониб хеле дилписанду фараҳбахш доир гардид ва шаҳрвандони тоҷикистону қирғизистон ки дар маросими кушодашавии расмии сарҳади давлатӣ иштирок доштанд ба ҳунару истеъдоди аҳли фарҳангу санъат баҳои баланд доданд. ин лаҳзаҳои шодӣ, шукӯҳу фараҳмандӣ ва боздиду рафоқату дӯстии намояндагони сершумори назди сарҳадӣ таҷассумгари иродии сиёсии роҳбарони ду давлати ҳамсоя, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Ҷаппоров мебошад. дар ин рӯз дар минтақаи сарҳадӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон маросими аз нав давом додани кори гузаргоҳи маданияти ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ва гузаргоҳи сарҳадии Қайрағоҷи ноҳияи Лайлаки ҷумҳурии Қирғизистон маросими расмӣ ва бо тантанаи фаъол гардидани гузаргоҳҳои сарҳадӣ тариқи маҷозӣ ба вуқӯъ пайваст. аз нав давом додани кори гузаргоҳи сарҳадӣ бо иштироки ҳайатҳои расмии ду кишвар, қӯшунҳои сарҳадӣ, роҳбарони ноҳияҳои Ҷаббор Расулови вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ноҳияи Лайлаки ҷумҳурии Қирғизистон дар фазои дӯстии намояндагони ду халқи ҳамсоя таҷассумгари тақвияти муносибатҳои неки ҳамсоягӣ ва таҳкими муносибатҳои дӯстонаю ҳамкорӣ мебошад. санаи 13 марти соли 2025 дар муносибати неки ҳамсоягии ду давлат гардиши куллӣ ба вуҷуд омада ҳамчун саҳифаи таърихӣ дар марҳилаи нав сабт мегардад. ин рӯйдоди нек рафту омади сокинони ҳарду ҷумҳуриро қавӣ мегардонад ва дар натиҷа барои наздикшавию якдигарфаҳмӣ асоси боэътимод аст. шукрона аз имрӯз ки бо ташаббуси бевоситаи сарварони ҳарду кишвар президенти муҳтарами мо ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Қирғизистон боз ин дӯстӣ аз нав эҳё шуд. мо ҳамроҳи Бахтибек додарам тӯли қариб наздики 50 сол мешавад ки падару модарони мо дӯстӣ доштанд ва мо низ дӯстии мо давом дошт ва фарзандони мо низ дӯст ҳастанд. имрӯз ман хело хурсанд ҳастам ки дар маросими аз нав давом додани кори гузаргоҳи сарҳадӣ қарор дорам. ин пайванди дӯстӣ, хешутаборӣ, тақвияти робитаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ аст. аслан мардумони тоҷику қирғиз риштаҳои ногусастании дӯстӣ доранд ва мо бояд ин робитаҳои некро идома диҳем. дар ин рӯз баҳри тақвият ёфтани муносибатҳо аз нав ба роҳ мондани ҳамкориҳои тиҷоратӣ, фарҳангӣ дар назди гузаргоҳи сарҳадӣ аз ҷониби сокинон, намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон намоиши молу маҳсулоти кишоварзӣ, саноатӣ, ҳунармандӣ ташкил карда шуд. ҳамзамон баргузории чорабинии фарҳангӣ, намоиши ҳунару истеъдоди наврасон, ҷавонон, ҳунармандон, муаррифии дастовардҳо, молу маҳсулоти пешниҳодшуда шукӯҳу фараҳи ҳамагонро ифода мекард. аз ҳарду ҷониб сокинон, намояндагони ҳайатҳои расмии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон аз растаҳои намоишӣ дидан карда, ҷиҳати идома бахшидани робитаҳо, додугирифти молу маҳсулот, рафту омад, қавӣ намудани муносибатҳои дӯстию ҳамсоягӣ таъкид намуданд. мо тоҷикони муқими деҳи Андарақ дар сарзамини Қирғизистон вуҷуд аст. зиёда аз 8000 аҳолии тоҷик таборон зиндагӣ мекунанд дар онҷо. мана имрӯз
аҳолии деҳа ҳамаш беноҳат хурсанд, чунки байни ду давлати бузург Тоҷикистону Қирғизистон дӯстии абадии ду халқа нишон медиҳад, ки чандин солҳои зиёд, асрҳо гӯем хато намекунем, мо дар рафоқат, дӯстӣ, иттифоқӣ умр ба сар бурда омадем ва мин баъд ҳам ҳамин иқдоми нек давом мекунад ва ба ҳар ду президенти ду мамлакат мо миннатдории халқро баён мекунем. Мо ҳазор ҳар ду сардорони давлат розӣ ҳастем. мо имрӯз шукргузор ва ифтихорманд аз он ҳастем, ки маҳз аз сиёсати хирадмандона ва сулҳуҷӯёнаи сарони давлатҳои Тоҷикистону Қирғизистон имрӯз боз ҳам миллатҳои тоҷику қирғиз метавонанд, ки дар фазои сулҳу дӯстӣ муносибатҳои хешу табории хешро, муносибатҳои дӯстонаи хешро идома диҳанд. имрӯз маҳз як дипломатияи беназири пешвои муаззами миллат имрӯз дар сатҳи байналмилалӣ қоил карда тавонист, ки имрӯз миллати тоҷик миллати сулҳдӯсту бародару сулҳхоҳ аст. дар гузаргоҳи сарҳадӣ рафтуомади шаҳрвандон байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон мувофиқ ба тартиби муайян намудии убури хати сарҳади давлатӣ сурат мегирад. дар минбаъда ташкили намоишгоҳу форумҳои тиҷоратию соҳибкории ҳарду давлат, ҳамкориҳои ширкату корхонаҳо оид ба истеҳсолу фурӯш ва роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар табодули молу маҳсулот, зиёд гардидани сармоягузориҳо, таъсиси корхонаҳои муштарак, рушди сайёҳӣ ва дар маҷмӯъ таҳкими муносибатҳои иқтисодию тиҷоратӣ ба манфиати ҳарду давлат ва халқи онҳо мебошад. ضمن اظهار نظر ساکنان هر دو کشور از نو دوام دادن کار گذرگاه‌های سرحدی را مرحله تاریخی و زمینی با اعتماد مناسبت‌های نیک همسایگی دو دولت جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان ارزیابی کرده تاکید داشتند که توسعه یافتن همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، علمی و فرهنگی، سیاحی در دیگر سمت و ساحه‌ها مناسبت همکاری‌ها من بعد گسترش می‌یابد. гузаргоҳи сарҳадии маданият ва қайрихоҷ кори худро аз нав оғоз намуд. аз чеҳраҳои сокинони ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон маълум аст, ки онҳо ба ҳамдигар меҳри беандоза доранд, дар ҷустуҷӯи дӯстӣ ҳастанд ва мехоҳанд ҳамсоядории некро байни ҳамдигар идома диҳанд. Мана имрӯз ман чандин хешу пайвандонро дидам ва бениҳоят шод шудам. Ташаккур мегӯям ба роҳбарони кишварҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон. имрӯз ҳамзамон чорабинии фарҳангӣ бо иштироки санъаткорони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон сурат гирифт ва аҳли фарҳангу ҳунари кишварҳо суруду таронаҳои дӯстию бародариро таҷассум намуданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ роҳҳои автомобилгарди ҷумҳуриро дар як чанд самт таҷдиду навсозӣ намуд. дар ин давра роҳи нақлиётгарди Исфара Конибодом, деҳмои Ҷаббор Расулов ва то хати сарҳади давлатии ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон навсозӣ шуда ва ҳоло қисмати корҳо идома доранд. ин роҳҳои обод барои рафтуомад, бору мусофиркашонӣ ва ҳамчун роҳи транзитӣ хизмат менамояд. پس از انجام مراسم مجازی بازگشایی دو گذرگاه در سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان، محترم امامعلی رحمان و محترم صدیر ژاپارov در نزد نمایندگان وسایط اخبار عامه با اظهارات سخنرانی کردند. سران دو دولت به نتیجه های مذاکرات رسمی بهای بلند داده، از جمله اظهار داشتند که از 14 مارس سال 2025 خط‌سیرهای هوایی میان تاجیکستان و قرقیزستان بازگشایی می شود. فردا شرکت سامان ایر تاجیکستان نخستین پرواز خود را در مسیر دوشنبه بیشکک دوشنبه انجام می دهد. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, сегодня мы принимаем в Кыргызской республике уважаемого президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с государственным визитом. В ходе визита мы провели обстоятельные переговоры, которые прошли в дружеской атмосфере, деловом и конструктивном ключе. Подробно рассмотрен широкий спектр политических, экономических и культурно-гуманитарных вопросов, состоялся обмен мнением по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Мы с уважаемым Эмомали Шариповичем подтвердили свою решимость принять необходимые меры для дальнейшего всестороннего укрепления уз дружбы и добрососедства между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан.
отметили историческую значимость подписанного в рамках государственного визита договора между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе. Заявили, что отныне и навсегда кыргызско-таджикская государственная граница останется границей вечной дружбы двух братских стран и народов. Мы подтверждаем, что будут приняты комплексные меры для поступательного развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. В этих целях будет в полной мере использован потенциал Межгосударственного координационного совета, правительственных делегаций Кыргызской республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы и Совета министров иностранных дел. Мы приняли решение преобразовать межправительственную комиссию по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества в Кыргызско-таджикский межправительственный совет, который будет возглавляться председателем Кабинета министров Кыргызской республики и премьер-министром Республики Таджикистан. Мы провели церемонию открытия в режиме онлайн 2 пунктов пропуска Кайрагач и Кызылбель. Отметили, что в предстоящий период будут приняты необходимые меры для качественного развития торгово-экономического сотрудничества путем эффективного использования экономического потенциала двух стран в целях обеспечения прорыва в этом направлении. Приветствуем подписание в рамках государственного визита соглашения между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан о строительстве и использовании автомобильных дорог, об устройстве и использовании перекрестков автомобильных дорог и соглашение между Кабинетом министров Кыргызской республики и правительством Республики Таджикистан по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам. Здесь же я хотел бы с удовлетворением отметить возобновление авиаперевозок и надеюсь, что скоро также возобновятся автобусные маршруты и наши граждане начнут общаться друг с другом. Мы будем способствовать сохранению этнической и языковой самобытности народов Кыргызской республики и Республики Таджикистан, а также созданию благоприятных условий для этнических кыргызов, проживающих на территории Республики Таджикистан, и этнических таджиков, проживающих на территории Кыргызской республики, деятельности общественных объединений и национальных культурных центров в контексте сохранения и развития их родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев. Отмечаем необходимость последовательного расширения сотрудничества в гуманитарной сфере. В этом направлении будут укрепляться связи в сфере культуры, образования, науки, спорта, туризма и здравоохранения, активизироваться обмены делегациями по линии средств массовой информации, научно-аналитических организаций, обществ дружбы, художественных и театральных коллективов. Мы договорились продолжить на постоянной основе активный политический диалог по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. С большим удовлетворением хотелось бы отметить исторические результаты государственного визита президента Республики Таджикистан в Кыргызскую республику. Выражаю уверенность в том, что состоявшиеся обстоятельные переговоры внесут вклад в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Мы заявляем о своей твердой решимости поднять кыргызско-таджикские отношения на качественно новый уровень в интересах братских народов Кыргызской республики и Республики Таджикистан. Итоги государственного визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона, позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие кыргызско-таджикских отношений. Благодарю за внимание. Спасибо, уважаемый Садыр Нургожаевич. Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, прежде всего хотел бы еще раз
поблагодарить президента Кыргызской Республики, уважаемого Садыра Нургожевича, за приглашение, традиционное гостеприимство и радушный прием. Сегодняшние переговоры прошли в конструктивной атмосфере, в духе взаимопонимания и добрососедства. Мы обстоятельно обсудили весь комплекс таджикско-кыргызских отношений. Достигли, как уже отметил уважаемый Садыр Нургожевич, ряда важных договоренностей. Это прежде всего подписание исторического договора о государственной границе. Приняты и другие двусторонние документы, которые еще больше укрепили правовую базу сотрудничества сторон. Во время переговоров мы наметили конкретные приоритеты для совместной работы в ближайшей перспективе. Отметили важность дальнейшего поддержания регулярного политического диалога на высшем и высоком уровнях. Особое внимание было уделено вопросам практической реализации мер по укреплению торгово-экономического компонента нашего партнерства. Таджикистан и Кыргызстан обладают большими возможностями в этом направлении. С учетом этого отметили важность активизации работы межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества. Договорились о ее преобразовании в межправительственный совет и подняли уровень сопредседателей до премьер-министра. Условились, что его первое заседание пройдет в самое ближайшее время. Дали поручение профильным министерствам и ведомствам принять необходимые меры для расширения объемов товарооборота и выработки новых подходов к увеличению номенклатуры взаимно поставляемых товаров. Достигнута договоренность о повышении объема взаимной торговли до $500 миллионов. В ходе переговоров обсудили перспективы развития промышленной кооперации как фактора обеспечения дальнейшего расширения экономических связей двух стран. Мы предложили продолжить практику создания совместных производств в перспективных отраслях промышленности. Стоит отметить, что в настоящее время на территории Республики Таджикистан действует более 40 совместных таджикско-кыргызских предприятий. Мы отметили большой потенциал взаимодействия в агропромышленном комплексе, а также на уровне регионов. Договорились расширить сотрудничество двух стран в области гидроэнергетики. В этом направлении важное значение имеет реализация региональных проектов, прежде всего КОСА-1000. Приняли решение учредить совместную водохозяйственную комиссию. В центре нашего внимания были вопросы развития сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций. Мы подчеркнули актуальность взаимовыгодного использования транзитно-транспортных возможностей друг друга в целях обеспечения устойчивого развития экономик двух государств и региона в целом. Профильным ведомствам дали поручение принять практические меры по возобновлению между нашими странами авиаперевозок, а также автобусных маршрутов, в том числе между приграничными регионами. Мы уже дали поручение: с завтрашнего дня начинается первый день открытия авиарейсов Душанбе, Бишкек и Бишкек-Душанбе и Бишкек-Худжан. В ходе переговоров мы уделили внимание культурно-гуманитарным связям, высказались за развитие сотрудничества в сфере науки и образования, культуры, туризма,
молодежной политики и спорта. Мы также рассмотрели проблематику вызовов и угроз безопасности. Обсудили вопросы совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, организованной трансграничной преступностью, включая киберпреступность и незаконный оборот наркотиков. Договорились усилить координацию работы спецслужб и других профильных ведомств по этой линии. Наши страны продолжат практику поддержки инициатив друг друга в рамках международных и региональных организаций. В целом, результаты сегодняшних переговоров позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие отношений между нашими странами. С подписанием сегодня договора о таджикско-кыргызской границе мы с уважаемым Садыром Нургожоевичем договорились в скором времени заключить договор между Республикой Таджикистан, Кыргызской республикой и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ. Этот документ мы планируем подписать в рамках предстоящего в древнем городе Худжан празднования Международного дня Навруз. В целях продолжения нашего конструктивного диалога я с большим удовольствием пригласил уважаемого президента Кыргызской республики Садыра Нургожоевича Жапарова совершить ответный государственный визит в Таджикистан в удобное для него время. Благодарю за внимание. سیزدهم مارت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان در دوره سفر دولتی در جمهوری قرقیزستان با تورگاه ژاگارگو کنش این کشور نورلانبک شکیف ملاقات نمودند. سرور دولت ما نقش مقامات قانونگذار را در رشد حیات جمعیتی و سیاسی تاکید نمودند. تاکید شد که دیپلماتیای پارلمانی میتواند بر رشد میبعده همه مناسبت‌های بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان تکانی ایلاوگی بخشد. با قناعتمندی همکاری سازنده دو کشور در دوره گروه‌های دوستی پارلمانی و سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی پارلمانی قید کرده شد. 13 مارت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان در دوره سفر دولتی در جمهوری قرقیزستان با رئیس دیوان وزیران جمهوری قرقیزستان عادلبک کاسیمالیف ملاقات نمودند. در واخوری مسائل مبرم رشد مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان با توجه به اجرای توافقات در جریان سفر دولتی حاصل شده در ساحه تجارت و اقتصاد بررسی گردید. دایر به همکاری دو کشور در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، کشاورزی، انرژتیک و سرمایه‌گذاری تبادل مفصل افکار صورت گرفت. توجه مخصوص به مسائل تأسیس کارخانه‌های مشترک در بخش‌های آینده‌دار صنعت، تشکیل نمایشگاه‌ها و فورم‌های تجارتی، برآمدن همکاری زیچ و پرثمر میان منطقه‌ها و خصوص محل‌های نزدیک سرحدی ظاهر کرده شد. با موضوع برقرارسازی خطرهای هوایی مسافرکشانی میان شهرهای دو کشور دقت مخصوص داده شد. رشد همکاری فرهنگی و گومانیتاری به خصوص در بخش‌های علم، معارف، سیاست جوانان، سیاحی و ورزش از مسائل دیگری صحبت بود. بگاهی روز 13 مارت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان سفر دولتی خود را به جمهوری قرقیزستان به انجام رساندند. در فرودگاه بین المللی بیشکک سرور دولتی ما محترم امامعلی رحمان را پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم سادیر ژاپارov گسیل نمودند. سفر دولتی راهبر دولت محترم امامعلی رحمان در جمهوری قرقیزستان 2 روز ادامه یافت. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان و دیگر شخصان والامقام گفت و شنود مفصل انجام دادند. از روی نتیجه همایش تاجیکستان و قرقیزستان در سطح عالی 16 سند نوی همکاری به امضا رسید که مهمترین آنها شهردنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان درباره سرحدی دولتی می باشد.
тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расидан. Мустақиман манзуратон гардонидем. Хайр, саломат бошед.